Ungabe mhlambe ke mawubethela awubethelini ngezilwane? Indlela engibethela ngayo mina ngezilwane ngoba nginendlela eziningi kakhulu zokubethela. Yeah. Ukhona ezinye ayiyahlolwa lento kuyenzeka ukuthi umuntu afika kulomuzi isidalwa sakhona sithi asifuna umuntu ola ekhaya ecwatshwa. Sefanele wazi ukuthi ngibethela ngalendlela. Yeah. Sifike esinye sithi mina hayi ekhaya mina ngikholwa ukuthi kwenziwe nje. So kubalekile ukuthi indlela zibe ningi. Indlela edingayo khona impande ezikhona ezazi obaba omkhulu nomkhokho ukuthi ziyaqinisa. Ngoba nje izulu melivikwa nje livikwa ngempande zodwa nje. Nokuqinisa ke nakhona ke kunempande zakhona ekwazi ukuthi izicuphe zibe impendulo ukuthi umuntu meshaya iphindele kuyena. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthini izinto. Amavasha basosile. Bathi usokhulu usokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bunga yesintu wewo. Sakhuleka kunina abakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impunga sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kamenzi ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wako Fuze Fulele omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Nanamuhla kabafowethu ngihambe ngedwa ngihamba nomne wethu uSbhozabhoza mne wethu asibingelele sikwamukela. Ninjani kodwa Mpunga? Siphilile mne wethu. Siyaphila ngibingelele nababukeli khona lapha ekhaya na kuyimpunga Yesintu TV ngithi ke ayingicela bephile. Beyiphathe kahle unyaka uqala nje na ziningi izinto efast sense. Nowethu asiphinde sibonge futhi ukuthi ube yingxenye yohlelo lwethu la sithi khona sirheza ngokugwansile. La sikhuluma khona izinto eziningi eziphilisayo ezithinta isintu ukwelapha njalo njalo ngenhloso yokulekelelana sisodwa sabantu abampisholo. Asimkhumbuze kodwa umbukeli omusho ukuthi uSbhozabhoza umuntu osebenza kanjani utholakala kuphi uyahlola yini uma ehlola uma kuukuthi ukude efonini angakwazi ukuthola usizo ngokuthi ahlolelele. uSbhozabhoza uyisangoma esithwasile nje saba nenhlahla sona sakwazi ukubona nomnyango wesikole. Yeah. Lesangoma sihlala eMaritzburg endaweni yasemkhambathini enkanyezini. Uma ngabe ukude uyakwazi ukuthi ufone ucele emakhosini ukuthi uhlolelwe ngiyakwazi nami ukukhuluma nogogo ke sikuhlolele efonini kwenzela ukuthi umhla ufika usuzolashwa ngoba kuyinkinga ukuthi ungasuka eStern Cape usazohlola. Kunjalo. So lokho kuyenzeka kakhulu ke siyahlola ke lapha mase kuyalashwa. Futhi bakhona abanye ukuthi akadinge kulashwa udinga amanzi kuyenzeka futhi nalokho. Ephuza amanzi ephile kuyakhuluma amakhosi lapho ukuthi yini edingayo ukuthi sangompela lesihlola selapha. Nowethu ngifisa ukuthi silekelele la umuntu othola ukuthi phakathi kwegceke kunezinto ezithile eziyimimoya emibi eziyimimoya ebacindezelayo. Phakathi kwegceke uma kunemimoya ebacindezelayo abazi bazothatha bahlanganise nani kodwa bayafisa ukuthi kube khona izinto ezithile abazenzayo khona phakathi kwegceke mhlawumbe umuntu athola into okuchela. Abanye abantu bayathanda ukuthi kube khona intelezi nje ekhaya ekuchelwa ngawo ngoba phela umthakathi naye akaphumule. Kubalekile ukuthi imimoya meyithumela bese kube khona izinto zokuchela. Kungabe umuntu umefika kwaphuma uphila ikhona intelezo ethembayo okuthi mawuchela ngalentelezi cha impela imoya emibi iyayixosha. Khehla ikhona intelezi ukuthi mengabe wazi ukuthi konke kuhluphayo. Yeah. Isebenze kodwa nayo iyadependa ukuthi uhlushwa yini. Ayikho into ebalekile ukuthi into ehambisana nento okuhluphayo. Umuhlushwa imkhovu konke ehambisana nayo. Umuhlushwa ispoke, umuhlushwa imuncu konke efahambisana nakho. Umuhlushwa umuntu nje ofike ephosa izinto ukuzichitha khona okuhambisana nakho. So izikhona intelezi ehlukahlukene ehambisana nesimo somuntu ukuthi uhlushwa yini. Futhi wesikhathi ukuthi fanele kuhlole kubonakala ukuthi yini lekuhlupha.
ngoba uthola ukuthi manje ke mase kucheliwe kufanele ileli igceke liqiniswe phela yebo bese liyahlanjulula liqiniswe okunye ke abanye abangakwazi ukuthi mangabe kukhona into ebihlupha la ekhaya idalo ziyathenga masisela kunjalo ngasali inshinga ezilwa nalento thothi izalwazi seyibalekile amakhola sabala kahlala phansi osali inshinga ke ibhula lento kodwa uthola ukuthi ayisekho lezi idalo lesi inhlahla ngoba ishinga nolethi inhlahla kufaka kunjalo so manje ke kufanele yonke lento ibuyise lihlanjululwe leli dlozi abanye bayigeja lapho ukuthi ethi mina kade asengenza lento kwathula lento enqonqoza ukuthi inhlahla mphindanga ngayibona kubalekile ukuthi manje uqinisa musuzama ukulungisa idalo ungasho ukuthi uthi sekudinga imbuzi nanani kukhona amakhubala asetshenziswayo nje ukuthi hayibo sesisosele lento sondelana ningene la nibuyele endaweni yini hayi ukuthi nisengakhathala ukufaka abantu abadala ngoba kavese so sebedidiswe ilento wena eyenziwayo omunye umuntu umnewethu uzothi mina nginesilwane kade ngangihamba ngeze ukuthi nginesilwane isilwane nje isilwane athi lo muntu uma mhlambe ke ngiyithola lentelezi mhlambe ngigquma ngayo ingakwazi mina ukungilekelela ekutheni mhlambe lesilwane sikwazi ukuxosheka kumina noma mhlambe uma nginesilwane kukhona indlela ethile yini ukuthi ngisisuse ngikhuluma ngesilwane ngikhuluma ngesilwane omunye umuntu umnewethu khonto engifisa ukuyibuza omunye umuntu uthola ukuthi unesilwane bese bayamgcaba kungabe mhlambe lokho kufanele yini khehla thina lapha ngendlela engithwase ngayo nengifundiswa ngayo gogo bami umuntu uma ngabe esanento enayo emdaka akubalekile kuyingozi ukuthi umgcabe ngoba manje izovese ingene kakhulu ngaleli gazi lihlale nayo so kuhle ukuthi uqale ukuhlola ukuthi lesi silwane kuthiwa isilwane ngabe yiso ngempela noma isipoki noma mhlawumbe udikoloshe noma idla kubi noma idlozi elibi ngoba nalo lifela izenze isilwane mase kuba khona indlela ukuthi ithwetshule kubalekile ukuthi umuntu oyithumelayo uyithumela ngomoya kufanele ithwetshulwe kuqala uthi usuhlamba isithwetshuliwe lento yashiswa yaphinselwa la iqhama khona lento ngidinga ukuthi ithwetshule khona indlela okwenziwa ngayo sikuqonda ke ukuthi isimo esikanjani ithwetshulwe mesithwetshulwe umusu uyahlamba ke ayidingakaleki inkukhu ngoba isikhathi esiningi imikhandwa lento kusetshenziswa yona inkukhu mhlawumbe kusetshenziswa inkukhu emnyama ivuswe ngayo lento wena usuyihlabeli lento isiyajabula uthi awusekhala ngiyadla ihambe ibuye izodlalela igazi siyazi yona iyakhula njalo iyakhula so manje kubalekile ukuthi meqondakala ukuthi wena usetshenzwe kanjani kuhlobo lokuyenzeka ukuthi lesilwane kuthiwa isilwane nje wena wambozela into zakho zafaswa so manje kubona abanye babona umbozekile bethi isilwane antakiso so kubalekile ukuhlola ukubona ukuthi wena yini le ebambele impilo yakho ngoba ngempela omunye umuntu mhlambe angasebenzisa ulwazi lokuthi ukezwe kuthiwa uma kunje kusho ukuthi isilwane bese ayekumuntu ayothi nginesilwane ngicela ungikhiphe isilwane kanti ngempela kusona isilwane kodwa masihlala phansi siqale sihlole eqala ila sobona khona ukuthi hayi lo muntu lona umbethwe umuntu othile nje ongcolile odinga ukuthi ahlanjululwe lo muntu akhanyiseleke bese akwazi ukuthi uthola ukuthi nje wena ningabangani uhambe nomngani wakho elimale eshona ehambe novese embathe kuwena unalokho ukuthi mhlawumbe ngangilwela wena ngashona so manje kubalekile kutholakala ukuthi yini ngoba kuyenza ukuthi ayenziwe lento ingane uthothi walala nentombi efele siswa namathelo leyo ngane iphenduke isilwane ingane oyizalayo ungazi ngoba phela asaphi kunamasoka amaningi kunjalo uthothi enye izala uyazi imbathe phezulu kube njengesilwane so kubalekile ukuthi ama symptoms engafana nempawu kodwa uthothi akuyisi isilwane so kubalekile ukuhlaziya uze wena ukhathale njengoba sekuhlaziye wena wathola umuntu ohlola ukubona ukuthi yiyo lento mase banalo ke ekhaya kubalekile thina lapha esithwasa khona ngathwasa khona into oqala ngafundiswa iyona lento kususa lento mnewethu la siyithintile indaba yokuqinisa kwegceke kodwa umbuzo wami ubuncike kakhulu lapha kwintelezi wachaza ukuthi intelezi khona ngifisa ukuthi singene kuleke yokuqinisa igceke nokuqinisa kakhulu umuntu ngoba vele igceke maliqiniswa phakathi kwekhaya kubalekile ukuthi nabantu bakhona baqiniswe naye into engifuna ukuyithola mnewethu ukhulume nje iqiniso ungabe mhlambe ke mawubethela awubethelini ngezilwane indlela engibethela ngayo mina ngezilwane ngoba nginendlela eziningi kakhulu zokubethela ukhona ezinye
Angithi iyahlolwa lento kuyenzeka ukuthi umuntu afika kulomuzi isidalwa sakhona sithi asifuna umuntu olakha igcwatshwa. Sefanele wazi wena ukuthi ngibethana ngalendlela. Yeah. Sifike esinye sithi mina hayi ekhaya mina ngikholwa ukuthi kwenziwe nje. So kubalekile ukuthi indlela zibe ningi. Indlela edinga ikhona impande ezikhona ezazi obaba omkhulu nomkhokho ukuthi ziyaqinisa. Ngoba nje izulu melivikwa nje livikwa ngempande zodwa nje. Nokuqinisa ke nakhona ke kunempande zakhona ekwazi ukuthi zicuphe zibe impendulo ukuthi umuntu meshaya iphindele kuyena. Kungabe lokho kuthiwa izikhonkwane. Khona nezikhonkwane futhi efayivala izulu okunye fanele ivale ukuthi umthathe engangeni ngoba khona indlela yokucupha eyenziwa ijulile ke leyo umthakathi uma ikhonto azoyifaka ejike kuba ngathi nihlele egcekeni noma iphosa ngenkani uzoshawa iqholo ngagcine wela la uma bekhonto ayishiyayo uzobona ukuthi sengiyagula sengihamba ngekhaya manje so manje kubalekile ukuthi kuqushwe futhi ufike kuqinise bese kuyacushwa futhi omunye umbukeli uzobuka uyiphika okanye uthi awuyenzi leyo ukuthi uqinisa ngezilwane mhlawumbe uyazibuza kumanje ukuthi kanti uma kuqiniswe ngezilwane kuba nani ngizoyenza lento ibelula ngizoyenza nje example asithi isibane naso susuvumile ekhaya sofika siyiphathe kahle phela yeah sanethezeka sokwenzana sohlupha sothi mangabe sibona ukuthi manje sesivuka sesixabana nedlozi sibona idlozi seliyangigolozela noma sesiyaxabana uzobiza lezi zinto bezikhiphile sizozala shaye lapha uzokuthola sekukhadeleni ilwane lapha egcekeni lento ifana nokuthi ekhaya uqasha umuntu ozosisa yeah ozoklina ozokwenza uwethi mesafike be right angazi mabeke bebone bazokhuluma naye be right uma sejwayele kuye ngokuyigcina sekushintshe gcina sengathi sengimanje seniyagoloza ifana njalo nalento eyilwane ngingasho ukuthi ngifanisa abantu abasezayo ilwane ungizwe kahle sesho ukuthi kuye kwenzeke into efanayo ngingasho bonke abantu base ubengizwe kahle abalali sithi isiZulu idla amathambo ijwayele njalo amne wethu asiyiphethe lembenge buka lompunga Yesintu TV uma kuukuthi uyafisa ukubethelelwa nokuqinisela umuzi mhlawumbe ngenzeka ukuthi usuhlushwe isilwane isikhathi eside akuzama ukuthi uhambe uye kaphumuphile ubone ukuthi mhlawumbe mabehlola bazobona yini ukuthi isilwane bese mhlawumbe ubheke futhi ukuthi usizo mhlawumbe umulicela uzokwazi ukuthi mhlawumbe usizakale ngenzeka ukuthi mhlawumbe Sbhozabhoza uyena umuntu mhlawumbe wayebekela ukuthi ngempela lesilwane esikuhluphayo sizosuka namuhla kungenzeka futhi ukuthi igceke lakini lingcolile nje izinto zokuzilekelela nezokubulala yonke lento egcekeni nohamba nekhona kaphumuphile emthola intelesi newethu awakho kuphetha nje mhlamba ngathini hayi bengisho nje lapho ukuthi naye sokunezazela eqiniseni kuyenzeka futhi lapha ekhaya khona lento lapha okaphumuphile khona yokuthi miseqinisiwe uma ufuna ukuvala namasela yeah ngizobona nje example wamuzi mina kuye kwenzeke thothi ngithi ngikhile enqathi hleze ngibhizi thothi angikhiyanga thothi bengizama mbuye sekujafica umnyango uvulekile awunalo ukuthi kakhulu uzothathiwe so kubalekile ukuthi nakhona ukwenze lokho kukhona ke lokho ukuthi evalwa amasela khona lapha ekhaya ikhona bengisho ukuthi balaleli ningavuma ukudlala abathakathi zamani uthi niyiphilise ngiyazi futhi abanye bazokhala ukuthi izangoma seyidlalile ngathi izikhona zeqiniso ngizohamba niyithola kunjalo ngingasho ke mina ukuthi ngithi ngingona uzofika nawe uyibonela yeah ngitholakala nje ePietermaritzburg endaweni yasemkhambathini enkanyizini fika uzame ukuthi kuyenzeka kodwa idlozi lami likuthandile nawe lingithandile khona izokubona umehluko empilweni yakho Asibonge kakhulu umbukelo wempunga Yesintu TV le nombolo lokuzibona zivela la ezibhala ukuthi imakhosi umadida ezakho umne wethu uSbhozabhoza mthinte nenza inhlelo zokuthi nikwazi ukuthi nibonane ufinyelele kwaphumuphila uhambe uye kothola usizo mhla ka27 ke bafowethu kuyona ephezulu sinembizo yethu yesintu lapha eThekwini eCathedral kwibhilidi iDennis Hall Center umcimbi uqala ngo9:30 ekseni siyacela abantu ukuthi bafike bonke baphumelele ngobuningi babo
kungenwa nje ngo-R100 kuphela bafowethu. Uzani nizoqeza kumbelo ogwansile ithuba lokuzibuzela imibuzo noma ngabe imiphi lobe liyingqayisivele sokwazi ukuthi sikuphendule kulezo nkinga obhekana nazo egcekeni lomuzwa kini naphezulu kwempilo yakho. Bese sithatha imfanekiso eqoshwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. Mina